Iako je vanredna sjednica Doma naroda zakazana na zahtjev federalne vlade, delegati nisu dobili materijale, a samim tim nisu mogli ni raspravljati o stanju u boračkoj populaciji, posebno reviziji. Postavljalo se i pitanje zašto na sjednici nema članova vlade, čak ni resornog ministra, kao i da li je to svojevrsni bojkot parlamenta. Mi moramo vratiti dostojanstvo braniteljima i to su razlozi, pogotovo ovo danas što se ministar Helez uopće nije želio pojaviti i niko od članova vlade. Ponavljam, zaista je za nevjerovat da izvršna vlast bojkotira zakonodavnu vlast. Izostanak materijala delegati su tokom burne rasprave stavili u prvi plan. Ja kad dođem na ovu vanrednu, kako god je zovete opet sjednicu, moram imati nešto na kojim ću osnovama graditi stav. Ja ga nemam. Se slaže ovaj dom sa jasnim zaključcima, mislim, kluba Bošnjaka, mislim da je takav sličan i kluba Hrvata i kluba Srba, da ovo odgodimo do petka i ostali, do petka i da dođemo spremni. Svi delegati glasanju za ovaj dnevni red su pokazali da nemaju ništa protiv da se o ovoj tačci raspravlja. Ja ne vidim zašto je problem da nešto sačekamo 7 dana. Burnu raspravu pokušao je prekinuti predsjednik Federacije Živko Budimir, ističući da se kontinuirano od ministra Zukana Heleza informacije prikazuju netačnim. Sa namjerom da vas kvalitetno informiram o stanju provedbe revizije braniteljske populacije, odnosno korisnika prava branitelja. Samo trenutak, molim vas. Oprostite, ja sam vas slušao, molim vas da saslušate i mene.